Dragi prijatelji, poštovani poštavaoci lepih stvari, uvijek je dobro kad se skupimo dobrim povodima, makar i sa zakašnjenjem. Neko bi od ovog zakašnjenja napravio dobru priču ili možda čak i scenariju za neki igrani film ili dokumentarni. U svakom slučaju, dobrodošli na promociju najnovije knjige Branke Bogavac, koja ima pomalo poetski naziv, zove se Susret je najveći dar. To je jedno značajno memorsko svjedočanstvo o istorijskim zbivanjima i političkim previranjima od Balkana pa širom Evrope. To je ujedno i jedan ispovedni vremeplov kroz 20. vek, koji započinje scenom bežanja pred fašistima na početku Drugog svjetskog rata, kada je autorka imala svega 4 godine, a završava se upravo ovih dana u njenom parijskom stanu, sa pogledom naravno na žute prsluke i na Eiffelov toranj. Imam posebnu čast da najavim učesnike ove promocije. Tu je, dakle, gospođa Ivana Hadži-Popović, ona je književnica i prevoditeljka. Do sada je objavila 8 romana, 3 knjige eseja, a ujedno je prevela preko 30 dela književnika od Margaret Jusenar i Margaret Duras do Pjera Mišona i Dina Bucatija. Radi kao urednik u izdavačkoj kući Albatros Plus i meni je posebno zadovoljstvo da je prepustim reč. Izvoli, Ivana. Sam ja prva, pa sam nije. Dobro, pa jeste, ja sam mislila da ćeš vidi da daš. Dobro. Pa ne, stvarno, mislim. Tako da se izduvate, da. Pa evo, meni je posebna čast što ću večeras da pričamo o Brankinoj knjizi, a to ćete da čujete i zašto. Mislim, ne samo što je knjiga zaista vredna, nego zato što postoji neki lični razlozi. Naime, autobiografija kao žanr je dugo bila prezrena i nipodaštavana. Od Svetog Augustina, Montenja i Paskala, koji su pisali o svom životu, a nisu napisali prave autobiografije, tek je Jean-Jacques Rousseau u 18. veku u svojim ispovestima rekao nešto o svojoj intimi i tajnama. Veoma zanimljiv je odnos velikog pisca francuskog Stendala prema autobiografiji. Naime, on je pisao svoju autobiografiju 2 nedelje od 10 godina provedenim u Parizu i napisao 100 stranica i onda je stao, zaključujući da je tako u opasnosti da kaže bilo šta. Jer kaže da je glavna tema autobiografije u stvari ego obuzet samim sobom, što je on nazivao egotizam. Međutim, taj isti Stendhal koji je omalovažavao autobiografiju celog života pisao o sebi, naravno kao romanopisac, ali je beležio i svoje misli i kratke beleške do kraja života, opravdavajući to time što je hteo sebe da upozna, svoje sklonosti i da tako postane bolji i autentičniji. I smatrao je da kada se brzo piše, što su, na primjer, misli, jel tako, i kratke beleške, da je onda iskrenost zagarantovana, da neće biti literarnog kićenja i proizvoljnosti u situacijama i likovima. Što se tiče još Stendhala, zanimljiv je njegov odnos prema Chateaubriandu, koji je pisao, koga je on smatrao kraljem egoista, a koji u svom eseju o revolucijama kaže ko sam ja, postavlja pitanje, ko sam ja i šta imam novo da kažem svetu. Međutim, Stendhal je smatrao da je on bio opsednut svojom vrednošću i željom za dopadanjem među savremenicima. Što se tiče George Sand je rekla da autobiografije, odnosno memoari, treba da se pišu samo ako mogu sa čitaocima da se podele iskustva, patnje i nade. Flaubert, koji je hteo da odsustvuje maksimalno iz svog dela, je na kraju rekao Madame Bovary, to sam ja. Lev Tolstoj je smatrao da je svoju autobiografiju knjigom slabosti, a Fitzgerald knjigom grešaka. Thomas Mann je pisao autobiografiju samo da bi vreme zadržao, jer je smatrao da ono leti ako se ne nadzire, a Proust je u tu avanturu krenuo zato što je hteo da
oživi svoje detinjstvo. Paradoks autobiografskog pisanja od Stendala, u čije vreme to bio imao pežorativan smisao, do danas se veoma promenio i danas je to u stvari potvrda, odnosno ima pozitivan smisao i potvrda nečijeg, u stvari opravdana potvrda nečijeg postojanja, nečijeg ega. Franz Kafka se vraća u prošlost samo da bi susreo sadašnjost, odnosno da bi imao bolji uvid u sadašnjost, i on je bio strastveni čitalac autobiografija poznatih pisaca, ali to šta ga je tu zavodilo? Zavodila ga je njegova potraga i želja da sebe ostvari kroz stvaralaštvo. Kada sam ja pre 10 godina u Parizu srela Branku Bogavac i njenu veliku priču o intervjuima, ja sam počela da shvatam, i družeći se s njom tokom pisanja ovih memoara sve vreme, ja sam počela da shvatam da su ti intervjui koji su vrsta autobiografije u stvari takođe, pored naravno drugih stvari, da tu nju takođe zavodi njena potraga da svoje biće ostvari kroz stvaralaštvo. Međutim, Branka je, u stvari, koliko sam ja nju upoznala, imala jedan problem dugo, a to je da je ona u stvari stidljiva osoba i da je bila neodlučna između toga da sebe iskaže ili da sebe skrije. Međutim, to je maskirala jednim neverovatnim talentom za komunikativnošću koji je uvek bio obojen iskrenom emocijom. Znači, to nisam skrela u životu, takav talenat i saosećajno sa drugim ljudima. I kada je jednog trenutka ona odlučila da sebe ipak iskaže, ona je krenula u pisanje memoara i tada je čin njenog postojanja i čin pisanja postao istovetan. Branka, zato se njeni memoari zovu Susret je najveći dar, jer je u Brankinom životu u stvari susret ono što nju hrani i što je njeno biće daje mu inspiraciju da živi. U ovim memoarima, to će videti oni koji budu čitali, su u njenom životu oni koji su u stvari na određen način stvorili njenu ličnost, su 3 muškarca pre svega. To je njen otac, njen brat i njen muž Francuz. Njen otac, idealizovan naravno, jer je nestao iz Brankinog života kad je ona bila vrlo mala, jer je nestao u Drugom svetskom ratu. Ona ga je sledila sve do francuske, do francuskog jezika koji je studirala, jer je on voleo francusku i francuski jezik. Ona naravno živi i danas u francuskom jeziku i u Francuskoj. A on je imao literarni dar jer je bio pisac, pa je onda ona na određen način sledila i tu svoga oca. Sledila je svog brata, odnosno on joj je, da kažem, otvorio put ka slobodnoj misli i slobodnom postojanju, zašto je naravno pratio životom Dušan Bogavac. A te 2 velike vokacije njenog života ne bi bile tako ostvarene, bar ne na taj način, da nije bilo muža Francuza i njegove izuzetnog čoveka, ja sam ga upoznala, koji je te njene 2 vokacije svojim nesebičnom podrškom, da kažem, učinio da se to na taj način spoji i ostvari. I u Brankinom životu su 2 žene isto bile njen uzor. To je Brankina majka, koja je heroina žene na ovim prostorima, u istorijskim i društvenim previranjima, u užasu žene u 20. veku na Balkanu. I Marija Curie, takođe žena heroina u evropskim i svetskim previranjima i naravno u nauci.
Ja želim, pošto sam Branku dobro upoznala, da ovi memoari ne budu samo svedočanstvo, pošto je ona se ovde, kroz ove memoare, to je njeno drugo rođenje, po onom principu Montaigneovom, koliko sam ja stvorio ovu knjigu, toliko je ona stvorila mene. Ja želim da ovo ne bude samo doprinos autobiografijama žena, ženskoj temi, arhiviranju istorijskih i društvenih previranja u 20. veku na Balkanu, što su sve teme ovih memoara, spoju, jednom neverovatnom prožimanju Evrope i Balkana, što je takođe tema ovih njenih memoara, nego ja bih želela da ovo bude samo početak i da uskoro vidimo i njenu drugu knjigu, ali ne intervjue sa drugim i velikim ljudima, nego iz njene glave, pošto je Branka jedna veoma, kako kažem, talentovana osoba, veoma saosećajna, ima strašno puno talenata i radoznala je i ja sam uverena da će ona imati još nešto da nam kaže. Hvala. Hvala Ivani Hadži Popović na inspirativnim rečima. Jedan veliki francuski književnik koji je ujedno bio i novinar, zove se Albert Camus, davno je rekao kako stvarati znači dvostruko živjeti. I evo danas ovde u društvu Branke Bogavac su ljudi koji su dvostruko živjeli, a ja kažem i višestruko, i među njih je tu i Ljubeta Labović, koji već godina piše poeziju, prozu i eseje o poeziji. On pripada novom talasu crnogorskih pisaca i zastupljen je u poetskim antologijama kako u Crnoj Gori, tako u celom regionu. Umetnički je direktor najznačajnije crnogorsko-književne manifestacije Ratkovićeve večeri poezije. I ono što je za mene posebno inspirativno, on je bio član redakcije crnogorskog nezavisnog nedeljnika Monitor, koji je 1997. godine dobio novinarsku nagradu za etiku i hrabrost Dušan Bogavac, dakle koja nosi ime brata Branke Bogavac. Ljubita, izvoli. Da govorim, da još jednom, da tako kažem, govorim o stvaralaštvu, odnosno o novoj knjizi Susret je najveći dar Branke Bogavac. Pošto je Ivana Hadži Popović dobro objasnila, da tako kažem, napravila jedan ekskurs oko ove knjige, o uzrocima i posljedicama njenog nastajanja i to, ja ću biti slobodan pa ću se malo dublje, da tako kažem, zavući u samu knjigu, u sami tekst. Mnogobrojne razgovore i susrete koje je Branka Bogavac objavila u 13 raskošnih knjiga, to su bili zapravo razgovori gdje je ona bila u ulozi intervjuera. Međutim, jedan intervju ili barem njegov početak bio je presudan za nastanak ove knjige, Susret je najveći dar. Sve uspomene koje ovdje nalazimo i s uzbuđenjem čitamo, autorica je počela da zapisuje potaknuta zapitkivanjima ćerke o suštini i smislu života. Ja sam to pronašao u tim tekstovima, u knjizi, ako je to tačno, ja se radujem. Tačno, ja bi jedan aplauz. Da. Da nije bilo nje, ne bi bilo knjige. Eto tako, znači, tim zapitkivanjima ćerke o suštini i smislu života i pisanja, o njenim detaljima, o porodičnim i drugim događajima i susretima. Dio tih odgovora je među ovim koricama: oživjela porodična hronika Branke Bogavac, katalog dokumentarnih slika porodice i hronologija razgovora sa svjetskim velikanima. Dakle, i ovdje se pitanje kao forma za saznanjem pokazuje kao glavni podsticaj i pokretač energije za pisanje i ostvarenje. Čini se da Bogavac u cijeloj ovoj knjizi odgovara na to jedno suštinsko pitanje: koja su tvoja najranija sjećanja? A kaže Juan Marse, stvari nijesu tamo gdje jesu, već u stvari u sjećanjima. Kod Branke Bogavac iz tih se sjećanja razvija ova knjiga, iz tih se sjećanja razvija sve, i mišljenje, i etika, i emocije, i snovi.
U središtu, dakle, tih snova sjećanja u prvom dijelu knjige je život u selu, Bor koji sanjam, kaže autorica u naslovu poglavlja. To selo scena je mnogobrojnih dešavanja, likova, druženja, djetinjstva i odrastanja. Bogavac iskreno i potresno dočarava teško preživljavanje u selu, borbu za goli opstanak na početku Drugog svjetskog rata, tragični događaji, selidbe i tako dalje, samo su jedan veliki podsticaj za prvi dio pisanja ove knjige. S druge strane, autorka gotovo lirski dočarava poslijeratno vrijeme, nadu i snove, gimnazijske dane u Beranama, prve igranke i simpatije. Bogavac pokazuje veliki dar za pripovijedanje, za atmosferu. Njena sjećanja su živa, zgusnuta, sa istančanim osjećanjem za ogromnu vremensku distancu. Jer kad vidimo da su ova sjećanja su nastala prije par godina, ona su pisana vjerovatno duže, ali to je ipak velika distanca i zapanjujuće, zadivljujuće koliko su ta sjećanja živa i koliko su ona upečatljiva u knjizi. Mnoge su knjige inače u istoriji književnosti inspirisane rastancima, odlascima. Bogavac, međutim, afirmiše susrete i duboke i iskrene komunikacije, što je u ovom našem dehumanizovanom vremenu sve većih zatvaranja interneta i elektroničkih komunikacija, što je još jedna velika dragocjenost. U ovoj knjizi, potpuno drugačije od svih dosadašnjih knjiga Branke Bogavac, mogu se prepoznati najmanje 4 simboličke tačke. To su zavičaj, kao što sam rekao, selo Bor, zatim Crna Gora, Pariz i Beograd. Sve to zajedno učinilo je Branku Bogavac građankom svijeta koja putuje i na raznim meridijanima srijeće i razgovara sa najvećim svjetskim umjetnicima. Pisanje je za nju, dakle, jedini način da se prisjeti nekadašnjeg življenja i da se pisanjem izbori protiv smrti i zaborava, jer riječ je trajnija od života, kako je zapisao u predgovoru Miraš Martinović. Osim magičnog slučaja, koji je čitavog života kao dobra vila pratio autorku knjige. Ja to znam, čitao sam sve njene intervjue i to, pa to znam da je taj magični slučaj vrlo zanimljiva situacija. Dakle, u njenim susretima druga zvijezda koja je stalno prati jeste Crna Gora. Ona je njen demiurg kome se neprekidno do dana današnjega vraća. Sopstveno porijeklo, kaže Branka, ima magnetnu privlačnost i više od pola vijeka vraćam se Crnoj Gori pitajući se da li sam ikad dušom iz nje izašla. Život je u stvari stalno nastanjivanje naših djetinjstava i one nostalgije koju iz njega nosimo. Tom nostalgijom od odlazaka do radosti vraćanja zavičaju natopljena je od prve do posljednje stranice i ova knjiga. Mislim da ne postoji dublji, jači i kompleksniji simbol koji označava ukupno stvaralaštvo i život Branke Bogavac, kao što je to slučaj sa tom riječju susret. Na neki način, iako se to podrazumijeva u svim njenim dosadašnjim knjigama, mogli bi ugraditi u naslovima i tu riječ, taj simbol. Već iz prvog čitanja knjige vidi se da je autorica tokom vremena postala suviše svjesna i suviše impulsivna, suviše osjetljiva na tu riječ i onda je odlučila da je uzme za naslov ove knjige. To je predodređeno i žanrom intervjua, susret te dijalog. Ona je na tim susretima transmiter, prenosilac energije, emocija i znanja na druge ljude, čitaoce, što znači da se ti njeni susreti prenose i postaju beskonačni u vremenu i literaturi. Sama autorka u knjizi o tome kaže: naslov knjige Susreti najveći dar odnosi se najprije na moje susrete s velikim ljudima. Ljudi koje sam imala sreću da sretnem darivali su mi svoje riječi onako za ljudsku ljubav, za ljubav susreta, za moju ljubav, za njihove knjige i njihove riječi, jednostavno poklonili su mi ih, a ja ih s moje strane prenosim svima onima koji vole da čitaju, koji vole knjige. Naslov se također odnosi i na sve susrete s prijateljima, kao i dobronamirnim ljudima za koje drugi nešto znači, imali
išta ljepše od susreta s čovjekom, pita se na kraju ovog fragmenta autorka. Odgovor na to je da je knjiga pisana s neprekidnim emotivnim nabojem, s ushićenjem i radošću pisanja. Bogavac je srećan da predstavi drugima svoje prijatelje. Susrete, stvaralaštvo u kom nikad nije usamljena, sve je u dijalogu, razgovoru i u kretanjima. Polazišna misao za ovu knjigu jeste izbor najvažnijih ili najemotivnijih događaja i situacija koji se spajaju tokom vremena i čine njen život. Najvažnija sjećanja, preokupacije, morali su spontano da se izliju u tekst, jer je Bogavac mnogo toga skrivenog nosila u duši, što je ovom knjigom nadahnuto i sa punim izrazom prikazala čitaocima sada. Kad kažem nosila u duši, bila je okupirana tim drugim nekim stvarima, intervjuima, predavanjima u školi, u radu u kulturnom centru u Parizu, i onda je taj neki intimistički dio u njoj, u njenoj duši, taj neki, ako hoćete, i lirizam, ostao zatomljen sve do pojave sada ove knjige ovdje. Dakle, ona je i prethodnim knjigama, intervjuima, mnoge zanimljivosti o stvaraocima sa kojima je, dakle, bila je, u svim tim razgovorima bilo je diskretna i nenametljiva. Hoću da kažem da je, recimo, Branka Bogavac u svim intervjuima, svim tim razgovorima, ona je možda jednim dijelom i zbog ovog što je rekla Ivana Popović, zbog neke stidljivosti, ali opet i zbog neke crnogorske skromnosti, rekao bih, zbog one skromnosti zbog koje ona ne sjedi u prvom redu kad tamo dolazi Borges u dvorani Bergson, nego ona sjeda negdje treći. Znači, zbog toga je ona, dakle, bila... I odbija ručak Borgesa i Marije Kodame, ali prihvatate do ručak. Da, to je iz toga što je rekla stidljivost. Jest. To je bio radost. Dakle, ovom knjigom... Da. Dakle, ovom knjigom podstaknuta je jednim, rekao bih, čisto literarnim ili poetskim nadahnućem. Ona nam daje mogućnost da možda prvi put saznamo o njoj mnogo zanimljivosti koje su nam nedostajale. Jer smo čitali stalno intervjue i to, i čitali smo jednu oficijalnu biografiju autorice, ali nikad se nismo zapitali, nikad nismo ušli u taj duboki prostor iz kog ona vadi te velike i zanimljive vizije koje podastire kroz pitanja velikim piscima i velikim korifejima svjetskim. Znači, to je nešto što sad možemo već na neki način da nazremo i da vidimo preko ove knjige. Svoj život je od prvih sjećanja rekonstruisala u bogatim nijansama i najzanimljivijim detaljima. Mnogi pisci, pjesnici imaju tokom svog života te neke svoje simbole koji su obilježili njihovo djelo: Baudelaire, Albatros, Radovan Zogović, Jablan i Maslinu, Brezu, Jesenje, Rilke, Ružu i tako dalje. Sad ovdje bih rekao da je jedan zanimljiv, vrlo impresivan simbol Bogavac ima kao svoj životni i stvaralački taj simbol, dakle smrču. Smrču moju, vašu, koju opisuje i poistovećuje se s njom u istoimenoj priči. Smrča s kojom se saživjela tamo gore u crnogorskim vrletima na imanju Predaka u Boru, njenom univerzumu, oličenje je postojanosti, vitkosti, visine, ljepote i svih onih vrlina koje su za Branku Bogavac glavni uzori. Kao što je bila posvećena toj smrči, ona je sve posvetila riječima, jeziku, susretima, dijalozima, čovjeku, jer nema ljepšeg susreta nego sa čovjekom, kako kaže autorica u jednom od svojih tekstova. Susret je najveći dar je zbirka jedinstvenih fragmenata na te teme, fragmenata koji stvaraju jedinstvenu sliku o životu i stvaralaštvu Branke Bogavac. Od Bora preko Beograda do Pariza i sad evo natrag ovdje večeras ponovo u Beograd. U ključnoj riječi susret svako staje, i svjetski velikani, ali i mali obični ljudi. Brankini susreti su prožeti toplinom, sadržajnošću, stvaralačkim impulsima i pozitivnom energijom. To je životni talenat, to je njen životni talenat za susrete koje ona ima i koji se prožimaju sa prijateljstvom i literaturom. To je aura koju ona nosi za susrete, kojom spontano utiče na druge ljude. Čak i one iznenadne, kao sa Sioranom, recimo, Kadareom i drugo. To je Brankin originalan stil za susrete
kao stil za pisanje i njeno ukupno nadahnuće. Sad u ovoj knjizi Branka Bogavac pokazuje još jednom da ljubav može iz temelja da promijeni i svijet i čovjeka. A pokazuje to susret, njen veliki susret koji je s razlogom nazvala sudbinskim u ovoj knjizi. Srela je životnu ljubav Žana Lekomtea na trgu Zvijezde u Parizu koji se od prvog trena pretvorio u simboliku pod srećnom zvijezdom. To je u knjizi vrlo uzbudljivo napisano sa iznijansiranim psihološkim situacijama i ambijentom, svoje duboke strepnje, dileme i ljubavne peripetije. Svoje mladosti Bogavac ispisuje u ovoj knjizi u maniru najboljih klasika ljubavne proze. Od tog trenutka nastaju posebni motivi za preispitivanje sebe, jezika, Pariza, studije slavistike na Sorboni, rad u Jugoslovenskoj dopunskoj školi, jednom riječju osvajanje Pariza, a to znači i lagano osvajanje svjetskih kulturnih prostora. Sve to sad ovdje vidimo kao jednu retrospektivu iz ove knjige. Vidimo kako je sve to išlo, šta su bili sve uzroci toga, šta je Branka mogla da bira, šta je odabrala, da li je pravilno odabrala i tako dalje. U poglavlju Druga zemlja, Bogavac je svojevrsna kulturna hroničarka Pariza 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Ona je u to doba veza jugoslovenske književne i kulturne javnosti sa događajima i znamenitim pojedincima Pariza. Polazeći od činjenice da je pisanje čudo koje povezuje ljude, ona se predaje susretima i proučavanjima najznačajnijih autora toga doba. Tu su dva velika njena uzora novinara na kulturnom polju, Jacques Chancel i Bernard Pivot, sve do prvih slavnih sagovornika Žana Kasua i Alena Bosquet. Prvi put preispitujući sebe, zašto intervju? Bogavac pravi malu retrospektivu maksima i izjava velikih ljudi koje je intervjuisala o tome zašto pisci pišu, što je djelimično i odgovor na njeno pitanje zašto intervju. Time je u istoimenom odeljku sačinila jednu čarobnu kolekciju velikih misli pisaca na temu pisanja. Ja ću biti slobodan pa ću samo nekoliko kratko da tu iznesem. Za Ionesca zamislite biće jeste što je i stvoriti ga. Zamisliti biće jeste što i stvoriti ga. Literatura je dešifrovanje neizrecivog. A Gao Xingjiang kaže, ja ne mogu da razmišljam ako ne pišem. Kad pišem osjećam da živim. Ili literatura je istorija čovjeka i njegove duše. Za Vargasa Llosu, čijim pisanje je početak svega. Za Borgesa pisanje je veliki razlog za postojanje i najveća je vrijednost knjige. Za Dada Đurića, našeg Dada crnogorskog slikara, stvari koje nešto vrijede napravljene su u bolnom grču, a za Siorana pisanje je eksplozija u riječima, pisanje je beskrajno istraživanje samoga sebe i tako dalje. Sve ovo Branka Bogavac do ovih maksima došla intervjušući ove velikane i ove ljude, pa i zato su oni relevantni, bitni ovdje, zato ih ja ovdje i navodim. Iako su susreti dakle bili sa tim njenim sa piscima i tim umjetnicima uzvišeni i ekskluzivni, trebalo je reći da nije bilo lako napraviti atmosferu, dogovoriti i prizvati te susrete. To vidimo sad iz ove knjige, vidimo načine na koje je sve Branka Bogavac dolazila do određenih ličnosti, da ih intervjuše, da sa njima komunicira. Često je bilo potrebno mnogo peripetija, kao na primjer za Borgesa, kada je Bogavac ušla u dvoranu Bergson kroz velika zabranjena vrata i odjednom se poput literarne junakinje našla između Henri Michaud, Yves Bonfoy, Danila Kiša, Raymona Arona, Michela Foucaulta i Borgesa. Zaista fantastično. Na jednom mjestu sva ta ekipa i biti u tom. Eto tako, evo recimo u završnom poglavlju nekoliko susreta s velikanima, Bogavac piše o magičnim slučajevima ponovo, u ostvarenju susreta sa tim umjetnicima. To su priče koje zapravo jesu put ka intervjuima koji su objavljeni u njenim prethodnim knjigama. U ovom poglavlju autorka podsjeća na fantastične susrete sa Borgesom, Ionescom, Cioranom, Margaret Duras i drugom. U svakom susretu je bilo nečega posve neobičnog, što nije možda uvijek bilo napisano u intervjuima koji su objavljivani u ranijim knjigama. Pa to sad ovdje imamo.
kao recimo ti slučajni susreti i poznanje sa Siranom Kadareom i intervju sa Sergijom Paradžanovim u Kupatilu i tako dalje. Autorka nas podsjeća i na svoje znamenite susrete sa Belom Ahmaduljinom, Verom i Milanom Kunderom. Također u ovoj knjizi ponovo ona smatra da su to najznačajniji izbor, napravi jedan izbor i potencira, ponovo reaktualizuje jedan izbor razgovora sa tim velikim ljudima. Među njima su Vera i Milan Kundera i Bela Ahmaduljina. Zatim ona jednako piše, jednako živo i interesantno piše o tim susretima sa velikanima kao o bratu Dušanu Bogavcu, ratu u Jugoslaviji, dodijeli velike nagrade, orden viteza umjetnosti i književnosti, kojim je nagrađena, mislim, 2013. godine, Pariškom salonu knjiga, kafejima u Parizu i o boravcima u Kanu, Rumuniji, Kanadi, Rusiji. Drugi dio knjige, to su sve poglavlja ove knjige koja su pojedinačno vrlo zanimljiva i slojevita, od slobode, disidentstva pa do novih knjiga velikih pisaca i njihovih intervjua. Znači, sad imamo ovdje knjige Susreti najveći dar. To isto treba reći da je jako dobro opremljena grafički, ima jednu bogatu galeriju slika koje su vrlo, vrlo ilustrativne i tako dopunjuju i taj tekst čine kompletnim u Biografiju, fotografiju. Da, jeste. Branka Bogavac, znači, napisala je čudesnu knjigu u kojoj se prepliću dva bogata i velika razdoblja njenog života. Biografski dio koji je pisan u formi fragmentarnog romana, punog ponora, uspona i padova, i drugi dio koji zadire duboko u autopoetički diskurs njenih knjiga. Ponekad se ova dva dijela prepoznaju, ponekad su udaljeni kao da se radi o dvije potpuno različite ličnosti. Često se učini da su dva dijela mogli biti dvije sasvim odvojene knjige, ali se onda pojavi neki fragment koji značenjem poveže sve u nerazdvojnu cjelinu. U tome su i draži ljepota ove knjige, koja ponekad podsjeća na Brankino ili Šagalovo parijsko nebo. Ponekad se u njoj događaju nevjerojatne drame i spektakularni prizori, da bi se tren kasnije, kao nad cijelim Parizom, pojavila najduža i najraskošnija duga. To je spektar između kog se kreću događanje knjige, Susreti najveći dar, spektar u kom se kreće i sam autorkin život. I na kraju da kažem da ukažem na jedan veliki Sioranov utjecaj na Branku Bogavac. Na posljednji tekst knjige Za kraj života, ali ne onaj utjecaj dogovoren preko Sioranove kuće baziteljke iz Danilograda, mislim da se zove Persa Rejčević, nego utjecaj iz onog prethodnog razgovora genijalnog od kog se na traci nije snimilo ništa. To je taj utjecaj, jedan meki, ženski silogizam gorčine, na kraju knjige uz meditaciju o smrti. Ali nećemo večeras o tome, za sad toliko. Hvala. Bravo. Hvala Ljubiti Laboviću na nadahnutim rečima posvećenim Branki Bogavac i njenoj knjizi, njenom čitavom opusu. Jedan staroegipatski zapis kaže da je knjiga vrednija od svih spomenika jer gradi spomenike u srcima onih koji čitaju. Mislim da nema bolje najave za Vidu Gnjenović od ove. Od njenog bogatog opusta, dakle ja neću čas spominjati njene mnogobrojne radijske i TV režije i pozorišne, ni njene knjige, proze i pozorišnih tekstova. Samo ću je podsjetiti na vreme kada je bila na čelu zadužbine koja je posvećena Isidori Sekulić, jer je ime Isidore Sekulić jedno od najblistavijih imena 20. veka. Izvolite, gospođo Gnjenović. Hvala najljepše. Dobro večer, dame i gospodo. Izvinjavam se što ste morali da me čekate. Nisam toliko mnogo kriva i nisam poznata kao neko ko zakašnjava. Bila sam na sajmu knjiga i jedva sam našla taksi da dođem, ali taksi ne može ovdje da priđe, ne može iz Kneza Miloša da dođe ovdje nego okolo, tako da sam mnogo vremena izgubila u dolasku ovam. Nakon ova dva odlična izlaganja nakon ove studije Ljubetine o ovoj odličnoj knjizi,
trebalo bi da malo ćutim, ali evo da i ja kažem nekoliko reči. Ja sam ovo moje malo izlaganje nazvala vrhunski auto-intervju. Na promociju ove knjige bilo bi dovoljno pročitati 2 odlična predgovora iz pera dvojice književnika Miraša Martinovića i Branka Maširevića. Oni su nas tako lepo uveli u ovo odlično štivo. Pozivam vas da te uvodne eseje ne preskočite, opravdano žureći da se dohvatite autorkinog teksta. Po njenom svedočenju Nobelovac Česlav Miloš je rekao da je tužno što su toliki ljudi otišli bez pisanih tragova o sebi. Bilo bi zaista neoprostivo da je Branka Bogavac, koja je, kao što kaže Branko Maširević, reč uvek davala drugima, sebi tu reč uskratila. Dobro je što to nije učinila, već je napisala o svom radu dotičući se i porekla i najvažnijih činjenica iz svog života, ističući da su joj susreti sa ljudima s kojima je razgovarala život učinili ispunjenim, obogatili ga saznanjima koje na drugi način ne bi mogla steći i učinili da se njen pogled na svet menja, postaje složen i istančan. Knjiga je, dakle, dokumentarno štivo. Obuhvata autorkina sećanja i opise događaja i ličnosti, te glavne koordinate vremena, političke i druge okolnosti. Valja najpre istaći odličnu kompoziciju knjige i autorkinu veštinu da izvanredno sažme opis i da izdvoji iz mnoštva najvažnije podatke iz života na putu do našeg vremena, ni za trenutak ne mešajući sadašnja saznanja u sećanju na nekadašnja iskustva. Dakle, ovo je autobiografski pogled autorke na ljude s kojima je provela deo života, deleći s njima mnoge doživljaje, izbivanja. Ovo je knjiga o onima koji je po svom izboru susretala na životnom putu, ali napisana bez retuširanja, bez savremenog photoshopa ili učitavanja današnjih saznanja u svoje sećanje na ljude i doživljaje. Pred nama je, rekla bih, elegantna, damska knjiga, nežna autobiografija o drugima, da parafraziram Borislava Mihajlovića Mihiza. Samo jedna prava dama može da bude toliko svedena u opisu svoje ličnosti, a usijana u opisima drugih. A Branka Bogavac se, odrekavši se suvišnih pametovanja, pisala iz blizine s velikom pažnjom prema dostojanstvu i istinitosti navoda. Za divljenje je kako je s jedne strane izvanredno savladala zavodljivu poziciju distance i sadašnje pameti u ocenjivanju ljudi i nekadašnjih događaja, s druge strane izoštrila pogled, izgusnula narativ, ali ne gubeći ni jedno osjećanje, ni jednu nežnost za bliže, za rodbinu, za dobre ljude, ni divljenja za slavne sagovornike, čije nam iskaze prenosi svakad s velikim usrdnim naporom da ne omaši u svekolikoj tačnosti navoda i stavova ličnosti čije reči beleži. Kao autobiograf autorka je izvrsno izbegla, možda čak treba reći odolela, čestim greškama memoarista, a to je opširnost, odnosno uverenje da je svaka doživljena pojedinost vredna ne samo beleženja, već i detaljnog opisa i tumačenja. Vešta sagovornica vrhunskim majstorima reči, kičice ili muzičke partiture, Branka je uspešno izdvajala činjenice po važnosti u njenom životnom opsegu i time dobila ne samo na ritmu i tempu kazivanja, već na čitljivosti teksta, odnosno uočavanju i prihvatanju navoda.
U neku ruku ova knjiga je razuđeni autointervju. Britak, fino intoniran razgovor sa sobom, bogato podržanim izvanrednim fotografijama koji svedoče i potvrđuju. Ovo je memoarska knjiga, ali bez ikakve memoarske narcisoidnosti i razmetljivosti i samodopadljive lagodnosti. Naprotiv, ovo je knjiga zahvalnosti. Knjiga počinje kratkim, ali znakovitim proznim rezovima, kao što je istakao kolega Labović, karakterističnih podataka i sećanja i sakupljenih činjenica iz porodičnog, prijateljskog i lično prikupljenog predanja, da se razvije u široku proznu celinu sa mnoštvom citiranih ličnosti, doživljaja u traganju za sagovornicima, među kojima i 10 Nobelovaca i susretima sa njima. Knjiga se završava portretima njenih slavnih prijatelja i uzora, naših velikih umetnika Danila Kiša i Dada Đurića. Šteta što je nisu doživjeli. Ovo je knjiga vredna svake pažnje. Dobrodošla među nas i mnoge čitaoce. Hvala Vidi Ognjenović na britkoj i lucidnoj analizi dela Branke Bogavac. Neko je lepo davno primetio da je umetnost laž koja govori istinu i čitajući ovu knjigu ponekad pomislim da je ovo sve izmišljeno, da je ovo sve fikcija. Pa me Branka zanima, da li se ovo stvarno dogodilo što si opisala u knjizi? Da li se stvarno dogodilo? Da li ste stvarno? Ne, ja sam skratila, ja sam posle vas nema ništa da se priča. Dragi gosti, Blago meni. prije nego pređem na čitanje svog teksta, žela bi da kažem koju riječ ovim ljudima nevjerovatnim. Čuli ste ih kako razmišljaju, kako rade. Ovo je zadivljenje. Hoću da pozdravim goste. Prijatelja ima puno, rodbine, kolega i nepoznatih ljudi koji imaju velike zasluge jer nisu znali šta ih čeka. Oduševili ste me svi. Svako je na svoj način nešto fantastično rekao. Da se ja pitam da li sam to ja, ali knjiga je tu pa neka ljudi zaključuju. Sada ću da pročitam. Htjela sam da kažem da vam svima zahvaljujem za vaše prisustvo. Dame i gospodo, dragi gosti, hvala vam što ste došli. Ovaj susret je sa vama za mene osobit dar. Najprije ću da pozdravim naše goste koji su ovako nadahnuto govorili o meni. Prisustvo Vide Ognjenović mi čini izuzetnu čast. Ona je veliki pozorišni reditelj, pisac, profesor i vrlo značajna ličnost u našoj kulturi, našoj cijele zemlje. One i sadašnje. Više od tri decenije spadam u poštovaoca i obožavatelja njenih pozorišnih predstava u Budvi i Beogradu. Uvijek mi u sjećanju njena fantastična režija Kanjoša Macedonovića sa zvijezdanim Žarkom Lauševićem, koja je svojom ljepotom obilježila jednu generaciju. Gospođa Ognjenović je ušla u moju životnu priču prije 30 godina kada je priredila nezaboravnu promociju prve moje knjige Razgovori u Parizu u Budvi sa svojim slavnim glumcima Petrom Kraljem i Bogdanom Diklićem. Zamolila sam je da večeras bude s nama i s obzirom na moje godine preko 82 da Hvala najljepše. Zamolila sam je da ona zaokruži krug koji je tako divno započela prije 3 decenije, što za mene predstavlja veliku nagradu. Zahvaljujem sad za nju. Ljudi, ovo je Brankino večer. Ivana Hadži Popović je prozni pisac
Sa 9 romana prevodilac, eseista i urednik u izdavačkoj kući Albatros Plis. Njeni savjeti kao iskusnog pisca i lektora moje knjige su dragocjeni. Ljubita Labović je afirmisani pjesnik, dramaturg i pisac kome je upravo izašla knjiga razgovora sa najpoznatijim jugoslovenskim ličnostima Oslobađanje od prošlosti. Napisao je izuzetne tekstove o mojim knjigama, Razgovori u Parizu 3. izdanje i Razgovori sa Dadom 2. izdanje. Sve troje su me zadužili i svima od srca zahvaljujem. Ti si nas zadužila. Posebno želim da pozdravim izdavače. Tu imamo 2 predstavnika izdavače. Mija Minića, direktora Narodne knjige iz Podgorice i Miloša Seferovića, direktora Miba Books iz Beograda, koji su za kratko vrijeme objavili 3 moje knjige, 10 Nobelovaca, Pisanje kao izvor nade i ovu što sada predstavljamo. Okupili smo se ovdje povodom knjige sa simboličnim naslovom Susret je najveći dar. Ako se upitamo šta je susret, iznenadit ćemo se da je to u stvari cijel naš život, ali da toga nijesmo uvijek svjesni. Od njega na izvjestan način zavisi da li će nam život biti lijep, srećan, interesantan, običan, nesrećan ili paklen. Ako je srećan, onda je to poklon onog magičnog slučaja pominjanog u knjizi. On može iz korijena da promijeni naš život i na direktan ili indirektan način probudi u nama latentni potencijal koji bi inače ostao neotkriven. Takav susret nas vodi nekom imaginarnom, ali u suštini željenom cilju. Najređa vrsta susreta kada se dogodi i kad traje jeste ljubav. Ono što jesmo, zasluga je u velikoj mjeri tih raznolikih susreta koji nas prate i oblikuju. Bez susreta nema pravog ljudskog života. Oni istinski su rijetki i dragocjeni događaji u životu koji mogu da nas očaraju ili potresu, ali i takozvani obični mogu da budu sudbonosni. Neko je rekao, svaki susret je rizik. Možda, a ja bih dodala avantura u pravom smislu riječi i velika igra slučaja koje sam ja doživljavala. Susret može biti nepredviđen, čudesan, dramatičan, dirljiv ili samo interesantan. Mnogo zavisi od toga s kim se sretamo, kako sami ulazimo u neki susret i šta se s nama događa poslije. Susret je ispovijest i svjedočenje i izraz ljudske duše. Nema ništa zanimljivije od čovjeka i njegovog života, kako smo rekli već. Susret je cjelokupni stvarni život, pisao je Martin Buber. Susret je razmjena, davanja i primanja. Nije li to ovaj naš susret večeras? Vi meni puno dajete. Govorim o susretima zato što su sve moje brojne knjige razgovora rezultat tih izuzetnih događaja. Moj poziv je u stvari otkrivanje čovjeka kroz njegovo djelo. Korijeni mojih traganja idu odatle. Uvijek želim da shvatim koliko je neki čovjek čovjek. Razgovor kao način izražavanja savršeno je odgovarao mojoj prirodi i mom smislu za komunikaciju. Tako je intervju postao moj životni književno-etički angažman. Intervju pokazuje koliko je važna pozicija literature, umjetnosti i kulture. Govorim toliko o razgovorima i susretima zato što su mi upravo oni dozvolili da napišem ovu knjigu. Tako.
Nekim srećnim slučajem započela sam te razgovore s velikim stvaraocima i tako se to nastavilo decenijama. Među prvima od njih bio je Jorge Luis Borges. Pošto mi večeras nemamo vremena da o tome pričamo, ali je to jedna fantastična priča. To se nalazi na kraju knjige, pa ko bude radoznao. Odlazeći na razgovor, odlazeći na razgovor imala sam veliku tremu. Prebacivala sam sebi kako se usuđuješ da se pojaviš pred tolikom veličinom. Možda sam zbog toga odbila ručak, smatrajući da je suviše veliki za mene i prihvatila samo doručak. Kako su mi dragi predstavljači pomenuli, taj treći red, kad sam ušla u pratnji Foucaulta i Raymond Aron u tu salu, čuvenu Bergsonu salu gdje je bio Borges, bila su ta mjestačica u 3 reda po nekom mjestu slobodno. A opet ona crnogorska, ja mislim, to je više skromnost, neću ja ni prvi ni drugi, nego treći red. I u tom trećem redu ja sjedam, kad sam sjedla, kažem naglas što bih voljela da napravi razgovor sa Borgesom. A čovjek pored mene kaže, ništa lakše od toga. To ćete vidjeti nastavak tamo. Znači, ali taj susret je bio prava blagost i sreća sa Borgesom. Prvi susret s Umbertom Ecom bio je uzburkani gospođo, madam. Tu je naš veliki profesor upravo romanistike, zato govorim madam, a tako mi je rekao i Umberto Eco. Gospođo, ja svakog dana dobijam 10 ponuda za intervju, pa bi trebalo samo to da radim, što je nemoguće. Ali pošto ste vi simpatični i što vas je Borges prihvatio, ja pristajem. A Marguerite Duras na vrhuncu slave napravila mi je najveće iznenađenje kada me je pozvala telefonom da dođem kod nje za intervju. To su sve cvjetice, sve je to opisano opširno na kraju knjige. A tek je susret sa Sergejem Paradžanovim bio neobičan. Predložio mi je razgovor u kupatilu, jer mu je hotelska soba bila prepuna novinara i jedino je meni darivao intervju. Sve je to istina što kaže Filip, kaže, da li je to istina? Sve su to činjenice. Milena je bila sa mnom fotograf u kupatilu. To je bilo, pa to ja mogu da pričam za roman, kako se ti rekao. Na kraju knjige ti tekstovi, to sam već rekla, a sam htjela reći to što sam tamo napisala, to je opis susreta, ali njihovi pravi intervjui su u knjigama intervjua, kao što je to čitav intervju pravi. Činjenica da je ugledna književna reč objavljivala moje intervjue na počasnom mjestu na naslovnoj strani, za mene je bila potvrda da je moj rad cijenjen u mojoj zemlji. Pošto sam decenijama, kako su rekli moji istraživači, decenijama ustupala riječ mojim sagovornicima, nikada mi nije palo na pamet da pišem o sebi. I zaista istina. Da nije ideja potekla od moje kćeri Milene, profesora francuskog, ne bi se nikada usudila. A prvog trećeg ste prestali jer prestala su pitanja da govorim? Ona je počela da me pita, ja sam bila gost kod nje u Budimpešti i ona je rekla, mama, pričaj o svom životu. Naravno, mislila na ona i moj tamo, jer smo živjeli zajedno. I ja sam počela da pričam kao bake kad pričaju pored ognjišta, ali ona kaže, a ne, ću ja da ti to napišeš. Nikad mi to ne bi palo na pamet. I onda je ona počela da mi šalje pitanja da bi me ohrabrila da ja to radim. Ona šalje pitanja.
I ja onda, Provocira. jeste, i slala je dugo, Boga mi trudila se. I ja odgovarala, isto se trudila. Svi oni, kako si ti rekla, delići, to su stvari njena pitanja, pa smo mi skinuli pitanja. Tako da se vidi trag njene. I onda je ona, znači, ona je prestala da pita, ja sam prestala da pišem. I godine su prošle i jedan moj drug, Jezimir Radenović, on je bio veliki kritičar u Beogradu. Jeste. Kad je on to vidio, on je i drugi, toliko su željeli da se to objavi, što je rekla ona, Branka ne smije, što je rekla Ivana, upravo to ono osjećanje koje si ti pomenula, pa da sad ne ispada da zloupotrebljavam. Nisam vjerovala da to nešto valja. I oni su, znači, insistirali i ja sam nastavila da pišem. Znači, Miljana je s jedne strane, a s druge, znači, bio je to veliki izazov da se u mojim poznim godinama odvažim da prvi put progovorim u lično ime. Da preduzmem taj korak i prihvatim da pišem o svom životu, bili su i moji susreti s velikanima koji su uporno insistirali da treba da se ostavi trag. Po njima prava je šteta što mnoštvo ljudi nestaje bez ikakvog traga, što je Vida pomenula.